Good afternoon. This is July Tamanga ko. I know to class ratio matangda proportion tawkhre partnership tawkhre aduga hoji yes haiba ratio gi part amadi oiduni ma je ena tongana topic oina ko khaidoga tongana take do bai tare ko ratio ji danga sai proportion partnership yes lo yauri ngakte neba aina proportion ratio tongana class amata chapter 9 tongana chapter khaidu tawre adu lore kana proportion gi jum chapter khaidu tawre adu lore kana partnership gi chapter khaidu tawre hoji namak yes ki matang sahi matang do ko ado ahanba class di ay adum hana degi su class ahanba hobu si di adum basic concept si tap na gyan ta nam ta khane ko class ay speed to focus tawre yamna tappa plo haimina ba yabai mong ta khane ko yanda bra ado degi di class si sum yam khala khanda speed tala khane ba class ahungum mane yani es ki di ko more than enough oidu ni aduna ay ko silo haraga mathang am allegation ni mixer ga tawraga ko adum percentage pa yarani question yam hangan mani sisu ko adu de hoji class e horje class question jahana paro tapna gyana tawje habani Ravi's age is 3/5 of Shyam's age. Ravi ki sahi se Shyam ki sahi ki kya manga tope hom ne hai ratio sabe yaduni ko se sahi x years matungda the ratio of the age of Ravi ka Shyam ki ratio to sido oire if initially the sum of their ages is aham da mokoi sahi ji pulla kya tha hai aham bek horpad moi sahi ji pullaga kya aham horpad moi sahi ji pullaga sahi kya 30 question 32 ta hai then what is the value of x kya noi hairam bagi question hairam is no Ravi ga Shyam ko mi mang le re hariba Ravi amasung Shyam je sigi ratio mabani says ke no Shyam na manga oi matam na Ravi ne kya oi no om ho ne manga thope om hai disi ratio sa bata khre ko sin 5 oi ni sina thi ratio gi ahama class da ratio formation ta khra bane bo ko mem gyan tari si baudi natra adu sahi ji x years later sahi x years later sahi ji x years matu mabani gi ratio kya ba 5:7 oi re ham natro adu di kari phuto adu mabani sahi ji pul kya ta ga ba mabani sahi ji pul kya ta hai 32 ta hai na piram ko adu x ki value du kya no cinema is akhoi se angka ji am tapna concept ho che haragadi munataro sida simamani ratio ji pullaga kya no e natro apun basi 8 oiba matam da asing apun basi na kya no 32 natro au ta di 8 ka kana mana re 32 ka mana re 1 unit ki di amaro di le dena ene en thodi kya thore 4 si bodi gyan taram ni maram di ai ratio di mathang manau na talak ki bani na si 4 kilometer to dum sange ko se 1 unit to 4 oi taraga di 3 unit ki di mari hom try thoi tarani ko se si mari hom try thoi tarani sila kya mari manga kun sigi 1 unit si ai sep oi du ne si amorom thaiga di ko sina loi puri ra dong ni ko ratio di aseng mo ram di aseng mo thokre ko se Ravi gi aseng ba sai do hana 12 orame samgina 20 orame adu mabani sai du x year gi matung ham natro sahi x year gi matung ha badi sahi x to hakal ane ba sahi mangai matung da hade akhoi sahi manga hengaloi dro sahi taruk ki matung da hade akhoi sahi taruk hengat kane ba adamai tawdana mana sahi x ki matung da harmena sahi x hapsen tar hadidi Ravi gi sahi joji 12 natro 12 to the x years ki matung da di x hapselani Shyam gi sahi 20 natro adu x years ki matung da di x hapselani adu ani ji yena bagi ratio ji kya na ma 5:7 sumain toroga x of toro adu angka dum hot la yare tapna tawje habani na tapna tawrasi ko 7 puri di karan pui na gadau ni si ko 7 na te puri di 84 plus 7x ko somna na ma 5 si puri di sama plus 5x ne ko sumana harba adu di 7 5x som lo 2x taraba 7x ki maning da sumana 5x khaidura ni ko sigi 84 sina 100 ki maning da chalu ni kya tara 100 te 84 ka 16 da bra on ta x ki value kya tara 8 tara sima tara 2 na 16 ka pe na tro sumaina tapna gyan ta na equation semo holo ahan bagi wena di ko yai ko ado akoina atopa method atai di hot pa ya da bra haragade adu su yai ko ai logic atai da torke logic atai da torke ko sumai tong dana hamad le mi Ravi ga Shyam ga kya ba mabani sahi kya no
3:5 natro okay sumai ore aduga hoji ke doba mabani sei 5:7 ore natro kya kya angle am tiyo another method ni koi na to ise ani ni hengatro sha plus 2 2 2 hengatro sumda 2 2 hengat matham da seng madana x x hengal em natro adudi 2 ekandana x ke manare kwa 1 ni kiti kya manani ya maro x kana yelani 2 ni yelani adu ba mu yengo akhone kari khangi mabani sei ji pulla kya tha mabani pulla sida kya tha ge 3 5 kati kya no e natro mabani sei pulla e ni adu 8 ekanda seng madana kya ne ba 32 1 unit ki bilu kya tha re nipan 32 yeladi 4 thungbra adudi 1 unit ki bilu ji sidan x by 2 sina kya 4 ani sima roidro adudi x by 2 ji kana manani ba 4 ga manani adudi x hop to ro dia for x hop to ge di 2 je sam chakra di x equal to kya tara at suman holo si another method ta ko nena apa amada dum holo ke skai de yanda bra ado akhona ne option trick to ro so dum yari ba si anka di sina ta method atai su yari ba nong ji ka nong su sile ta ro nong su bni na sound ji khidang di bera la ni ko si bo dem to ro pusam thong ge nong ji nong tam ngam da ba phium da le re hala mi sin retro ha yes natro option trick to ro ba ere te chila ba to ro to asi me te sin phare option trick ko do यार को मैम सी ज्ञान धारे को मथंग तौसे सिदे सी तौसे काय है क्वेश्चन जे को मैम सी क्वेश्चन नंबर 2 से हम येंगे 2 दाइज के है नो The present age of a father is twice that of his son. Masanupa gi sahidu gi sarung ani oi hojik mapa ga masa gi sahi ji pirame ratio da. Ratio sa yare ko. 8 years from hen size ke no. 8.5 years hen sizing asi de gi sahi 8.5 ki nipan makha gi matung da hairi na si athaje. Makoi gi ratio do kya weni ba 7:4 weni. Buthoi sida formula ama shortcut ama ta ke ko. Hojik oi riba present do. Present ओरिबा फादर की रेशियो तो क्या ना तू एक का सन क्या 1 है बा सही क्या 8.5 years later नोंग जिन ने साउंड जिन वाइट तो उन्हें सही निपान मखाई मथुंग दे क्या वनी मैं रेशियो जा 7:4 नत्रो अदु सिगी रेशियो जुरा नि फंगे बको रेशियो जुरा नि फंगदी अइना ट्रिक अमक ताकपी गे मधुदी हौजि पुतोक्तु जि मसानुपा की केबा सन्दुगी प्रेजेंट करिबा present s have natro masanupa du present s putu kehta ragadi masanupa gi sahidu sinagada ba masanupa sahi kana no sida sahidu ratio da masanupa sahidu ratio da 1 natro si 1 sinagada ba ko mapa gi harma de 2 sinagada ba masanupa gi present s aramina present gi si sana ba ratio si 1 sinani ko next ka nam puri kani si ani gap kya lai hauji present ga sai nipan makai matung hadi sai nipan makai gap le roidro gap years na puri ga 8.5 sina ani sure ko mathang na akoi na ji puthu yang ka jana no si ratio sina tro sina de ratio am le ri se si difference puthu ba 7 difference kana no 7 do si difference I ri mun khango ko makha sina matam supada current pui na ga da ba adu khadung na ga da 4 2 za 8 7 1 za 7 asowna mang thango 4 2 za na saure mathang da 7 1 को थम्बदो हैगद्रा अहमदा सनगी प्रेजेंट एस आरमेन मागी साना रेशियो 1 सिनरे अदुगा सिदा सही रेशियो नि सिगी गैप सि क्यानो सही 8.5 इयर्स नि अदुनु पुरीरन अस्त कनान पुरीदिबा सिनदब रेशियो जुरा दो अदुगी डिफरेंस तो खाइदो अदुना मक पुरीरनी मखा थमम दादे करन पुइनरगा खाइदोना गदबा असोन मांग थांगे मखा जि 8 तगी 7 का 1 दारद्रो थमद्रो जारे मथक्ति 8.5 into 74 to 3 si 1 ji tham jare ko adu 3 puida omanga traunga omni pang kumari kumanga 25.5 years dare sina answer ne ko this is answer si formula je yam kana bani sina ba hayro adu na taba method ama amuk ta ke kamai to buya hay matam da another method ni ko or harga munengo ma'am father ga sanga gi ratio do hoji kya ba 2:1
aduga sahi nipa makai matung dana kya 7:4 ham natra sahi nipa makai matung da miji ke dawe sahi loina mak 8.5 years hakal loidro sahi nipa makai matung da di mi moy ani mak si 8.5 years si hengal ane ba ko natro ani mak si 8.5 years hengal le sidana kya kya hengali ba hengali sam manabring 2 dagi 7 ai kya no manga natra hengali ja 1 day 4 ai kya no 3 natra hengali ja manade hengal pa manana ba khona raje adu ke dora sa 2:1 do aina 3 puri di kya tara 3 puri di kya tara 6 3 puri di 3 sigidi masagi adum thamjaro 7:2 kya 4 sikana puri tar kimno 3 puri sidi masagi ni ko se kaskwai de ratio hana le ramado sai sakhulam bakana de si na roi akoi si ratio sin ro 6 tagi 7 ka 7 ai kya hengale si 6 tagi 7 ai 1 hengatro 3 di 4 ai 1 hengatro adu di 1 hengat kana sidana kya 8.5 angle adu 1 hai bisi kana manar de sila takpadi kaya no sa sila takpadi 1 unit si kana manar hai no 8.5 years ka manar hai ne ba kanda bro sidana 1 hengat matam da aseng madana 8.5 years enare si ai kai do beno reso hana gi sina da no bom lawri je 3 nu puri je hai tar ga di 6 tagi 7 hengal ki bisi 1 ni 3 tagi 4 de hengal ki bisi 1 ni sida sab manar ba thirak pane ba summa ta ba je kai no sida sab manar hengal pane na अरे को अदु थिने होना बदरे रेसो जे एना थुगाय बने हाना लेरे मेसी को साइज चौकलन मने अदु 1 ओइ कादा असेंग बदन सि तारे अदु कना गी नु पुतुक तुइसा संगी प्रेजेनेस नत्रो संगी प्रेजेनेस कना नो सि द मोसिन दुजा वाला सि रेसो सिना गेद्र करम सिना गरे सि सिना गरे 3 ओइ तारे को अदु सि 3 की वैल्यू बुथु अदु 1 यूनिट न सि ता तारा ग 3 यूनिट की दिया माने हेदि पुरी दाना 8.5 into 3 यूनिट की दि अमगी वैल्यू द 3 पुरी नि ओ मंगा त्राउंगा ओनि पां को मरी को मंगा 25.5 years karama method na phai animal shortcut ngak tani ko asina thaba asam method sadum nei ri sidum to ai ko sa shortcut animal hejilo arba tamna video si ngo andawre sidem yo sidi सीधे मैं हम तो क्वेश्चन पकड़े है ना the ratio of the fathers करीबा as to his sons करीबा तम दो से का the ratio of the fathers as to his sons as से मापागा मसागी सही ratio जो 5 to क्या 3 तारा the product है दुनी को of numbers representing their ages is मकोई सही पूरी न क्या था बा 960 ताई the ratio of the ages after 6 years तो वो बतो इरा लारे सिद्धि को मापाई सही क्या मापाना 5 न त्रो 5x लोग सिलो सिना 3x लोग सिलो x न पूरी असेंग बोले है ना मकोई सही नहीं पूरी न क्या था बा मैं हाई बता 5x का 3x का नहीं पूरी न रगा 960 पोकिलर मेथड के हाँ मधुसिन न रोको अदुदी सी 5 का 3 का 15 दादा ने 5 का 3 का 15 नत्रो सी 15 सी का 15 6 जा 90 15 4 जा 64 तार सोमदन x स्क्वायर ले होरे को सोमदन 64 3 के 5 का 15 ने बको सी 15 जिन पुल कंग नगी 64 थोंगे x स्क्वायर जी तारे अदुदी x की वैल्यू दिया ताने सी स्क्वायर लोग थोइद्रो क्या तारे अदुदिया ये तारबा x की वैल्यू 8 फंगे कहीं है नो the ratio of their ages after 6 years मतुंग दो रखवा ratio है बनेबा नत्रा अदुदि हौजी ओरि दुका नाना सिना क्या तारे x वैल्यू 8 ने मंगा निपान क्या तारे निफु सिना ये न पुरी दी होम निपान कुमरी नत्रो अमन कुमरी अमन क्या निफु हौजी मान हंगी क्या मोय सही जी तरुक की मतुंग हम नत्रो सही तरुक की मतुंग क्या तारे से निफुगा तरुक सिना सही तरुक मतुंग दी क्या 6 सबसे क्या तारे कुंठा therefore ratio क्या ना 46 का 30 का नहीं ratio पुतुकता है ना तो 2 ने कर दी 23 2 ने कर दी क्या 15 23 का 15 का 23 का 15 option number A is the right answer क्या अंतर है मैं सिर्फ तावंग हम रहा वीडियो से वो तब ना सी concept तो हो ले सी कहीं भी shortcut पान दिया को से माकोई की सही से करम खान दो
ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯁꯤꯕꯣ ꯃꯊꯪ 시디 시나 그만 봐. The ages of Gyanendra and Arvind are in the ratio 6:5. Mabani say pirame makogi some of their ages kya 55 years, then what will be the ratio of their ages after 7 years? Ira like 4 kilometer palo ho jare some revision uitho mo ko. Sidi sumara bi kha thun ho lage ko. Sidi yes pan madu aina sum yes pan mag question me collection to boni kamane second 11 Gyanendra ganaga Arvind ge sahi ratio kya ba? Amana 6x amana 5x na thro. Mabani ji samdu pulla kya tha hai na? Mabani pulla se kya tha ge? 11x ta dro. Ado asing bade kya hai ba? 55 na sinta ko di s value ji kya no 11 ka di 5 thung dro. Ado kai photo hai na? What will be the ratio of their ages after 7 years from now? Ngasi de sai tare matung da bane ba. Ado s value 5 oi di si kya ta ne? 5 puri di manga taru kuntra. Si ju 5 puri di kya ta re? Manga kumanga. Hoji mana sahi kya matung da no? 7 years from now have been 33 ladi kya tara 37 amajna kya 70 ladi kya tara 32 ani gi ratio ji ne ho tu jina tra si ratio ji kya tara 37 32 dum ta dro yam simple lo question ne basi license no dum ko ara bi dum yaure aba is ki question sing du collection to buni ssc da hang ma sing se si hana collection to buni no ji di 11 da dum hang kani si di ar ko 안다리 강다바이 아와 항닝바이 아르든 바로 노이즈 홀란드니까 마르막도 노이 홀란게시 카르 라비 아르든 홀란드니까 마탕데디 알바 핵 넥스트 아라비 아라바 노이 무호세바 까 아이나 리소도 아야만 로이나 마기 다카 오비신 노이 판그라브니 노이 아마디 헤르마니 칼레 시디 카리 시암다 톡시 아이 폰음 라이 파이 You will see 4 years ago the age of Garbit and 3 times of Jubans. Sahi kya mamang da? Sahi mari mamang hai bani ko. 4 years ago maina sine jini ko. Kana sahi Garbit ka kana ga. Garbit sahi 3 times of kana Jubans ki ko. Jubans maro ka man 3 wani ratio saro. But 1 year ago sahi mai mamang da di 1 year ago smala. 1 year ago, the age of Garbit was 2 times that of Jubans. 2 times of Jubans ki ko. What is the difference between the age of Garbit and Jubans? Si karam matam gino hausi ki haibo rungani ko si palam ni ta podi. What is the difference between the age of Garbit amasu Jubans ki sahi ni ki akhena ge haibo ne ko. Aina question number ani suba ta pota sorka phajamam sina gi khangji loko do kana bane. Adudi sahi gap kya le am tharo se. Si puto jo ani jimanung naman to loin puto yare aina sa sina gi shortcut sina si kom method khara ta ki mun taro listen carefully ani ji gap kya lainam tharo se gap kya laini si kumo amana sahi mari mamang ne amana sahi mai mamang ne hom khenoi dro ngasi de gi sahi mai mamang ga ngasi de sahi mari mamang hom laini ko 3 years ni ko se adu si puto kana sahi no se Garbit ki sahi mai mamai amagi mamang gi du natro si puto adu ka mai tawni ngasai formula da si sinani 2 into gap sina puri ne dana gap 3 sina de ratio jura do sina tro si difference kya na 3 ga 1 ga gi difference 2 akada na karan puina ne om mama om ani ma ani 3 1 ja 3 dagi ani ma ani adu di 1 tare makha se kya tara mathak 2 3 ga 6 ka si 2 na tro 6 2 ja tep tara ba tep adu di kana no si kana puri tara kisi si 2 this tep tara ko si kana puri no 6 na puri na tro sum da bra je si no tep yes wita de si kana ora mani sia 6 yes oi dro sahi mai mamang da mama ni na oi ba sahi du sing ta ne adu de hojiti mama ni kya khena ne tarum khe ansa tara ni sahi mai mamang de khena ba dosi dum khena roi dro hoji khena ba sahi du sahi mai mamang khena ba sama noi dro suppose ai je 30 ga 5 sore khala je ba
ꯅꯪꯅ ꯆꯍꯤ 30 ꯁꯨꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯆꯍꯤ 5 ꯈꯦꯠꯅꯗ꯭ꯔꯥ ꯆꯍꯤ 3ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯗꯝꯅꯔꯁꯤꯕ ꯆꯍꯤ 3 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯔꯅꯦ 32 ꯅꯪꯁꯨ ꯆꯍꯤ 3 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯔꯅꯦ 27 ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯈꯦꯠꯅꯔꯤ 5 ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅ ꯈꯦꯠꯅꯔꯩꯅꯦꯕ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯆꯍꯤ 5ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯕꯥꯅꯤꯁꯦ ꯑꯃꯅ 6 ꯑꯃꯅ 12 ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 6 years ꯈꯦꯠꯅꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯅ ꯑꯩ ꯄꯥꯜꯂꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯗꯣ ꯁꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯦ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯔꯒ ꯄꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ 2ꯁꯤ ꯁꯤꯟꯅꯔꯦ 2ꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯦꯕ ꯒꯔꯕꯤꯠꯀꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯍꯤꯗꯨꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯃꯤꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤ 2ꯁꯤ ꯁꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥ ꯄꯨꯔꯤꯗꯕ ꯁꯤ ꯒꯦꯞꯁꯤꯅ ꯄꯨꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯥꯏꯅꯦ ꯄꯨꯔꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯟꯅꯗꯕ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣ ꯖꯨꯔꯥꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁ 3ꯒ 1ꯒ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯈꯗꯣꯡꯗꯩꯁꯤ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁꯅꯤꯀꯣ ꯃꯈꯥꯁꯤ ꯏꯔꯝꯗꯥꯏꯗꯗꯤ ꯀꯔꯝ ꯄꯨꯏꯅꯣ 3 1 3가 2 1 2지가 ꯄꯨꯔꯤꯅꯔ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ 1 ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯥꯁꯤ 3 1 3ꯗꯤ 2 1 2 ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯗꯤ 1 ꯃꯊꯛꯁꯤ 2 3 3 3ꯀꯁꯤ 2가 ꯇꯔꯨꯛ 23 ꯁꯤꯅ 23 ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯄꯨꯔꯤ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ 23 ꯇꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯄꯨꯔꯤꯅꯣ 6ꯅ ꯄꯨꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯁꯨ 6ꯅ ꯄꯨꯔꯤ 6 ꯇꯥꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯄꯨꯊꯣꯛ 6 years ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯦꯊꯠꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯂꯣ ꯔꯤꯁꯣꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯦꯁꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ 2 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 3ꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔ ꯇꯣꯛꯀꯦ 2ꯅꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦꯀꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯤꯅ MTS 2021 네ꯀꯣ 8 years ago say nipan mamang natra the ratio of the ages of A ga B ga sini and the ratio of their ages 12 years hen sa keno asidagi say 30 matung hai ne say nipan mamang na kya kana ba A ga B ga kya ba 4:5 aduga ma kedawa say 30 matung ha natro plus sin ro aduna sina ratio kya ba 13:15 kedawa the present age of B B की present age पुथो ये अदुदी समाय तरो सेनी जी गैप क्या लेने पुथो जो आंगा को नहीं है के दो भी फोन हो सही निपान ममांगा ट्राइन थोई मतुंग हाय जी क्या देखो के न दुबा तिसी नरोय द्रो ngasi 2000 क्या नाम थारो 24 नत्रो सही हुम ममांग दी क्या ना सही हुम ममांग दी 2001 नत्रो सही हुम ममांग ने अदुगा सही मरी मतुंग हारो ने क्या तारा 2000 सही मत 28 नत्रो अनि क्या खेने सही कुन तरीके नत्रो क्या सी 21 ने सही क्या खेने तरीके नत्रो तिसी लखने बा अदुने खुमी पखुम दु लाले है बा को क्या खेने बा दुदिया सही निपान ममांगा सही 33 मतुंगा तिसी नरनी क्या तारा 20 years खेने बा को अदुदी माना पुथो है द प्रेजेंट एज ऑफ बी आई ngasai शॉर्टकट याम काना बनी को बी की प्रेजेंट एज पुथो नत्रो अदु सी बी की सही निपान की ममांग जी पुथो बी की सी क्या है चा अरे मार्क तोरिसी का नानो बी की सही क्या की निपान ममांगी नत्रो बी की सही निपान ममांग दो इबदुने अदुना सी 5 सिनरो गैप तम पुरी एकने देना गैप 20 सिना दब रेशो जुरा दो सिनत्रो 15 3 के डिफरेंस क्या ना 13 का डिफरेंस 2 नत्रो मखादन करम पुइन ने देना 3 मरी हुमफु त्रोम दोय मंगा सिना सावहेले असोन मांग थादब त्रोम दोय मंगा हुमफु मंगा नत्रो सी 3 मरी हुमफु खदोना ने हबने 3 मरी थमै मोंग द हैनी को करम पुइनर खदुक प मखाना सी फासी अखुन पुथोक्तोरिबे रेशो सिनरनी गैप न पुरिनी अदुगा सिना द रेशो जुरानी दु डिफरेंस क्या तारे दुदे सी हुमफु मंगा दी सी हुमफु का दोदी मंगा तारबा मथक्सिना क्या 5 into 20 into 2 क्या तारे 2 5 का क्या तारे 40 तारबो कहीं सी 40 years का नागिनो से सी नत्रो बीगी करी है नो से सही क्या ममांगी नो से निपान ममांगी नत्रो द प्रेजेंट एज ऑफ बी दे होजिति क्या सुरु मने सही निपान ममांग नि फुसुरे होजिति क्या सुदुनो एरा अंग पने द नोसु सही निपान ममांग नि फुसुरे दे निपान हाकलगा होजिति वे रोइद्रो याम हाइगिद्रे दगो 48 ने को सुंदराय ना जा हां सही निपान ममांग दो ओइबा सही दो हौजी अम पुखल के देम तिनसिलगा ओइरोइद्रो सुंदराय ना जे नोइजु पाउने अरे कोसा हौजी की सी मेथड का नहीं को हौजी फॉर्मूला मा याम कन सिनरी जे आई अते यांका याम पांदबनी या मेथड में ताखिल गाउनी से हौजी फॉर्मूला देम काना बदो फॉलो
Shidi? The ratio of the present age of A and B kya? A ka B ka present age kya ba? It is to 9 natra. Present natro? Sijal TR1 ko. 9 year matung sina kari no? Present natro? Tab na ta ki ay 9 years matung haldi plus to 2 natro. Si matung na kya? 9 after 9 years the ratio will become 19 is to kya? 21. Natro? Aduga C is 3 years younger to kari. C is B dagi. Say home handai have. What is the present age of C? C puto kedi B khangari adro. B say the home hadolo B puto to neva. Adu B present to puto to another man hanging is ya. Kana puto to ba? B present C kana no say 9 ja. 9 min to is kana no B present atro. B present puto 9 into C ratio sinani gap na purina gap kya laisa. Howzika say mapan matunga say kya laini. Nalo tela. Nani natro. 9 no purira ni. Si 9 sina B sida later mi ratio sini si gap sina puriro. Gap sin 9 tara me. Cross multiplication toro. Kumato ni panga di. Nipan ni 168. Trampan ngamapan ngadi 171. Sida gap amma sina the ratio jurado sina tro. Si difference kya no 19 21 ga dia 22 ga ja. Si difference 2 sina sida purira kan have ni. Makada nam karan puinaro. 19 ga 9 ga puina basina saw hele 21 ga 8 ga puina basi khado kya tara du dia matak se 99 ka puri narugi nu ko makha sina kya 171 ta bane sina kya 168 kya tara du khado ngai ja 70 3 na tro makha ja 3 ka di 3 tong ya du hom mani taru taru mapan 54 years tare kanano si khun buthui je B की होजी ओरी बसाई तो क्या बा 54 years नत्रो अदो माना C जी मंगों दे क्या दे दिया फो C D B की दे क्या दे ना C D ओ मा दो दे क्या तारा 51 years very easy हम लाइट रो इन सिने फॉर्मूला से अम कक्ता नियो सी फॉर्मूला से C D दांग नि को अदो अरबा यान धावरे को मैं हमसे मथम तो जी लाइव नहीं ना खर थुना दम ससे बंग सी दिपा यस दी लाइन में कई नो लाइरी खंब्रा मरम खंब्रा खंगदे हैर पगी रेशो नोंसो मैम ताखरेबा तो नोय अंक सोन बकैम खलुर नो को तबदबो आइना नोयदा हाइनिंग मम लैको आई थमोय सेंगनाजी सिंसियरली को नोगी ड्यू पेमेंट अदो दा नोयना हाइना दबिदा क्लियर तो बितारे आई होजी नोगी तुमदे सादे खरा मतम खाइ थोगा नोगी ने जिकी जो इन प्लान तौदाने हजन क्लास तौदने रीजनिंग जो रेकॉर्ड लौरनी इंग्लिश लोई लौरनी ग्रामर लोई लौरनीबा याम तीना नुंगाहंदोरबने अइंगोंददी मतम याम मांगे को अदगी अदुगी मथ अंक सोनब कंबुगी अइना कइनो 011 बेस हारगा सिदा ताक्त्रगसो अइना तोंगान पुंखायम काइथो नुति वीडियो थारे अदुदगी दम नोय मखोंग सिंगौदब नोयना क्लास 5 6 तगा हयौदा मयामदो लोई तालकदोरमी अंगा मसाई टाइप त लेक ताक्तोरबने मतम खाइथोगा सुम एक्स्ट्रा एफर्ट मैम थादरी से नोइना सान खंगदो हेरको सिदी द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ करी ए बी रेशियो से लेरे 8 years ago say निपान ममांग द मोय रेशियो सिनी व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 8 years from now सिदी कमाय तो बहारो द रेशियो प्रेजेंट तो क्या बजे ए बी का 8 is to 15 नत्रो अदु करीबा 8 years ago आई दिन say निपान ममांग नत्रो 8 years ago रेशो क्या 6 is to 13 मान हो हगिन करी 8 years from now आई 8 years after 8 years after है बनेबा सी पुथोक्तोइबा अदुदी हौरसे अंक गेप क्या लेनी से निसा कायदी प्रेजेंट का 8 नत्रो सुम हारोनी नोइबा अदुदी हजि मोय हजि की सही पुथोक से ए की हंग न फोनरो ए की यानो सिदा सी पुथो सिका ए सी सिनरो को गेप कनानो एनो पुरी नि को सी ए सी ए की हजि ओरिब सही नि को ताइजे अदु सिना द रेशो जुरा दो कनानो सी सिना रदी सी
अंक ओली जी परेंग ने अदु सिनदब परेंग दुकान 13 के 6 के डिफरेंस क्या तारे डिफरेंस 7 दम पुरी गने बको asai tai ji sinatro makada karan puinaro trom do gini pam puina di samari tatu ku manga gadi tomo kuntra 90 ni adu di 6 ka 15 gasina pa 8 ka 13 gasina saure mang thango kya tare du dia 8 into 7 makajina kya sina samari sina kya 90 taramari taro makaje yo si makaje taramari ta ni ko adu di 7 ka di tu nung ka di for mari nipan kunthani to yes dar bro 32 yes kana gino si 32 yes dar dra kana puri tare nam tharo 32 yes as kana phone puri na tro si ju phone puri kya tare ne sa phone puri ga 60 yes dar oi dra na hol ura no yanda bro ama kangra di laire sidagi 32 तारे जी फोन पुरी गिमने अदुदि सोमजु फोन पुरी रगा ताव थिरकने हबा को 60 तारे को सिना 32 माबानी सही जी खंगे अदुदि होसि सही निपान मथुंग दो ओइबरे सोब नत्रो सि कुंथानी तो जी निपान मथुंग दो क्या तारने कुंथानी तो प्लस निपान क्या तारे 40 अमजन क्या 60 क्या नो 60 दुदा क्या तो जिंदबा निपान मथुंग निना 68 अनि की रेशो पुतो 68 का सिगे रेशो दी क्या तारे मरी का क्या ब्रा मरी तारा mari kadi mari kunipa mari tare 10 ga 17 ga yaura very easy yan tari bro ain tai si tapi ni ko si formula ji mangarak surmani hanjin pale ko se ain etagi sing tho holi sidhi hot padiya dabra yai sidhi hot padiya dabra yai laga present ji khanga di line ni to bune si b di puthomu je adu a gi a di putho kanano a gi hoji ori ba sahi ni si tar ko den sa akoi si nei resource kanano a gi होजु ओरिबा रिसोर्स सिनरमिना तारैबा सही 32 जे ए गी होजु ओरिबा सही होइने सि फॉर्मुला जे मंगारा कुम सुरे पालेजि ज्ञान तांगमद्रिबा मे लौरगे इमनो वीडियो अद फजने को सिदी 1 year ago सही ममांग दा रेशियो ऑफ द एस a to the a b सही जी क्या ना सही ममांग सिने the ratio of their respective ages 3 years from now ngasi de se hum matung na si oini what will be the ratio of respective ages of a and b 9 years from now si hai diare no am da ton ge sahi mai mamang da have ne 1 year ago si 1 year ago sahi mai mamang da kana ba a ga b ga ratio kya ba 4:3 the ratio of their respective ages 3 years from now ngasi say kya 3 years from now I think ngasi say hong matung 3 years plus sina kya 5:6 ne hare kai ma putok tu ja what will be the ratio of respective ages of a and b 9 years from now ngasi say mapan matung ha bane ba sidi ama puthonu honoro a gira b gira ma b gi ji putho 3 sidi say me mamang do ni ko si 3 si putho ja ko say mapan matung da haramina si putho kun pare si puto tu bigi sahi hongi matung do ba sahi duni ko 6 lere gap tu kya na ni si gap kya le ni sahi me mamang sin hongi matung 4 years gap na thro si gap si sahi mari ni gap mari na puri ne da na into difference kya na si sinar mina sina da reso ni difference wa na thro wakada karam bino taruk mari kumari manga om traunga taruk mari kumari manga om traunga kya tara taruk kumari dagi trauma with क्या ना 4:3 3 years from now will be 5:6 तरो मरी कुमरी हम trauma कुमरी के trauma क्या ना makana तरो मरी मसे मखा खर ताई को क्वेश्चन जी सोइब्र सोइदब्र खंगदे कोई कुमरी आई चेक तो बनंग दे कुमरी का मापन दारे को हम निपान 8/3 ताई ने हाँ यारे अदुदी सी 8/3 तारे सिना क्या 8/3 तारे सिना क्या सी पुतो के दी के दोतर सिकिदा सी पुतो के दी 5 into क्या डिफरेंस क्या ना गेप टू फोन पुरी नि सी डिफरेंस क्या ना 1 मखा क्या लाकनी मखा दी सी मखा दी सी चमान लाथो न को
24 dagi 15 khadoni kya to hai 9 lai ko mathak to na manga mari kun 20 by 9 sina kya no si asai 9 kakna devi to thamje makai se kya sina 24 by si we lor 24 by kya 9 natra ratio puthok ki sina tro moi ja si moi si leram madi hoji ke dor sahi mapan matung ham natro sina ahum matung ni mapan matung adi taru hapsilani loina si ahum matung ni adudi mapan matung adi sidi mapan matung la kya di 6 hapsilani ba sida 6 hapsiladi angka di lal lamni ingkhange sai percent thai sida su 24 by 9 6 lalam do di male du bokoi langira question ji chumi habi mong do khole mapan taru yang khai mari natra yang khai mari sigadi 74 sina mapan taru yang khai mari da si hapsiladi 70 ka makha ki 9 kan rani sini ratio kya ta yo tun ka di 30 ka 7 tun ka di 30 ka 9 yaude angka si la le so idana ayam thi ingi ko koi ta mera ji sai mathun do sai aso wam ya la se le question la le ko se kai angka de na number do kar section to hai bane kai da si kitang soi be lo re mai di kya basa 5 to 60 6 to 5 hamni ko section de ha mathematics study ama kitang soi be lo re hor do ma ko te sia to budi me ma khong sing na ba amakan target sini sai kya mamang no 1 year mamang na tro sorry 1 year ago sina kya ba 3 year after ham na tro gap kya lei ba 4 years gap lei na tro adagi si ratio ji onai ham ni ko kya ba 6 is to section na mo haraga check tu tau dau ne angka di lui ba ko kitang ona ba ne si 6 to 5 pon tho ba ko pon tho na re ba ure ko si 6 to 5 adudi la la ho jar mani tarai phone da ma la bai na si putho si 5 sin ro kana i sai nu puthoi ja sai hong ni matung doi ba bi gi ni ko 5 sin ei je 5 into gap to kya no sida 4 na puri ni adu sina da ratio jura da sina tro si difference kya no si difference 1 ne 1 dum puri ni makada karam phin manga mari kya no kun tarom traipan manga mari kun ga tarom traipan khado di 2 dare adu di yadra 5 into 4 atha da 2 ga di 2 kya ta ani manga 10 years tarabo si kya tare haro si jaga si kya ba 10 years taram na tro kana puri no tum puri na tro si kya tare du dia tum puri 12 years tarane ba auji mon pa mi se kai nam tharo एक बिगी सही मपन मतुंग गोय बरे सोम नत्रो सिन सही क्या मतुंग अहोंगी मतुंग खंगे अदुदि मपन मतुंग हाजि होंग मतुंग गिना मपन मतुंग ताना बला को सही तरुक हबसि लोइद्रो 9 years after हाबसे सि ताना होन मतम द सि गैप से क्या लेनी 6 years हबसे लदि तारोइद्रो और सि 6 हबसे लदि क्या तारे 18 सि 6 हबसे लदि क्या तारे क्या तारा का तरो अदुदि कथन लदि क्या तारगे अनि mapal ani ipa 9 is to 8 jawre si man soi be ne angka ira lai bang ka je kitang soi ra dil loire sidang ngasai gi formula ma hajena jin pali noi ki kok tha dare thado ko mayam haije bane noi ngasai question la la mai na tra phone ta disa ani ko ega bi reso si sman reso jurani phangadi si formula je hek tar aina si 5 sinare ko si 5 ji kana no बिगी सही होंगी मतुंग दोय बसई दुनी सि 10 तारे असि 10 ता भाजी तू न पुरी नि अदु तादि सोमजु तू न पुरी रगा 12 तारानी सही होंगी मतुंग द सि ओरे अदुदि मापन मतुंग हादि तरो हबसलदि मापन मतुंग फंगानी अदुदि तरो हबसलदि मापन मतुंग तारे 53 असिना तरो हबसलदि ताटो अनि जि रेसो 9 to 8 सिदि होलमज फोन ताने बा सिदि नन अंक होलमज फोन लइ ताने बा सिदि होलमज सिम तोरे कलो सिदि होले कलो सि 3 नत्रो gap to kya no 4 natro aduga si na de ratio jurani difference 1 natro karam puina di makadi manga mari kun torom traipan ani natro manga mari kun dagi na torom traipan khadu de ani tara tu ngadi kya tara 2 3 6 natro si kya no si 6 years natro adu di ka nam puri no sia tu puri natro si kya tara ne yes adu chahi amagi mamang natro
सही अमगी ममांग निपान सु तारादी सही क्या मतुंग मपन मतुंग हाइजे सही तरा हाइंग अमगी ममांग दगी ना सही मपन मतुंग लादे सही तरा गेप ले तरा हपसलदी 18 ला ओइद्रो सिजु तरा हपसल क्या तारा 16 अदु 18 ग 16 अनि गी रेशो दि क्या नो 9:8 अदुम सिदै होलस अदुम फोन ताय हैबनी दा अंकजी यारिब्रो इन हाइजा सोमदि होटकेरा सोमदि होकेरा क्या दाइको सी फॉर्मूला से चाम क्या सुरे सिनेजा हंजिन सिनरे चाम तरा सुरमनी सिनेजुका हंजिन सिनरे सिदो नो खुलोइद्रदि लोइरे हे लास्ट अमग तौगी अदुगा अतै आई रीजनिंग की गसी फजना वीडियो रेकॉर्ड लौदिनी ना क्लास प्लान फन तौरिनी मे नोइना ने थाव यावदब कनिंग का काइन तो थोक तौदर नोइ कुसी आई दि नुआहन दे यादे मिंचत थियन बथौ तौ यादे नोदि कारो नो थबक को फेल हेलो अदुगा ने को कोई सम फेल रखपगी मीना थौ तरो चालाकपम याव यादो लेक फनिंग का द पाबाव याय 5 years ago the ratio of the s of a to the b c सही मंगाय ममांग हम नत्रो सही मंगाय ममांग द कना की रेशो a गा b की रेशो से क्या ना 4:5 नि को 5 years hand size सही मंगाय मतुंग हानि को सिना 5 years hand size न करी आफ्टर हाइ नि हमें को रोनो मीनिंग जे न साइ हल लेदना a गा a to the b is 6:7 if at present हौजिक सी जे 10 years younger than b हौजिक b जे b दिगी सही क्या हंदे न सी जे तरांदे then what will be the ratio of the present s of a to of c present s पुथोक्तुइ नत्रो सिजो सिदा दम होट होरनि से 5 years ago सिर 5 years तो ago जन होलो सी कनागी नो से सी 5 से b गी सही मंगाय ममांगी नत्रो 5 into 6 gap क्या लेनेम तेम gap 10 years lai roi dro sei mangai mamanga tara mangai matung dia 10 dun puri ni gap tu na si reso sina da jura ni si difference kya na si difference si gi on som sa ki reso da gi anka hota ra songi difference puto ga da 1 natra karam point dora tare mari kunipan taru manga kunthra ga kunipan difference di 2 ni ani ka di manga ku manga yar si shortcut am khanu loi lusin mani anka ji taw si kya thare ba ku manga tarab natro kanam puri no sia अदु सिज फाम परि दिया तारा 20 years तारे लोरे अदु दि बिगी हौजि हौजि ओरि सही पुतो सि बिगी सही क्या ममांग न हा मंगाय ममांग नत्रो अदु दि बिगी प्रेजेंट पुतो ए की प्रेजेंट क्या तानम थारो ए जे हौजि सही क्या सुरगे कुन सही मंगाय ममांग नत्रो सही ममाय ममांग कुन जोदे हौजिकति मंगा हपसेलानी कु मंगा दाद्रो बीजे हौजी सही क्या सुरे कु मंगा सही मंगाय मतुंग मंगाय ममांग दने बसी हौजी हौजी वारदी मंगा आपसे लगा कुंत्रा बिना कुंत्रा अदुदी करे है सीजा सीजीबी की हौजी ओरी सही दी क्या हंदेबा तारा अदु सीगी न सही क्या सुरनी बीदी तारा हंदर दी क्या थानी 20 years सुरोइद्रो सी तारा खाइ दो दे हौजी मा पुथल देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए ग सीगा की करी ए ग सीगा की माबानी की प्रेजेंट एज अनि सी की रेशियो हम नत्रो 25 का क्या करना से 20 के नत्रो मंगा मरी 5:4 is the answer option number B very common am lai dro sai holi ji man dro wabra formula man sum uru ru ngale re si soccer formula je pura kano ne brahmastra ne ma kap thaleng sidam brahmastra formula ko si formula jna 4 killer method torres na brahmastra formula ere ko pan bai ti ba yori besya haita mi de video dhan je ni ngo aduga hebre ngo aduga class number 2 tor khadui ni koi se ngarang class kya sogre kano kya 011 base kya 1 soroba 2 ong to bi du ne ere ko sibok tor ge class ko tara tian tin just no aduga class 2 mogi mathangi class tala ga dure kolorom thakla ke yeng bakalo sidai di agi rule nama lei ko ai noi da ma ge